Usapho olungathathi ntweni nelichithe isithuba seminyaka engamashumi amabini lihlala kwindlu yodaka eMatolo kwiphondo laseMpumalanga lunesizathu sokuyonwabela le-Krisimesi okukuza emvakokuba umSamariya olungileyo ethe wafaka isandla ekulwakheleni indlu esemgangathweni. Usasikhumbula esisibini ukusukela ngonyaka ka-1991 lendlu yodaka ibilikhaya lesisibini kwade kwadilika necala lodonga ze bavala ngentente inzame zabo zokufumana indlu ye-RDP zawaphantsi kodwa umSamariya olungileyo usivile isikhalo sabo wabahlangula kobubuxwayiba kungoku nje banekhaya elitsha. Lendlu inamagumbi amabini okulala bayifumene ngexesha elihle le-Krisimesi. Ngizizwa ngijabulile mina ngoba bangakheli indlu ngikhona ukungena endlini ngikhona ukulala ngikhona noma izulu khona manje liyana izulu angiyethuka ngenzi next umuntu nje ngikhululekile nawe usakhela indlu baba siyayi ngiyakhuleka kakhulu uNkulunkulu abe nawe wakhele nabanye laba bafana nami. Ngibonga kakhulu ngibonga indlu njengoba sengihlezi endlini ekahle nami sengingumuntu ngaphakathi kwabonke abantu. Ngoku bazakuyeka ukuba ngamaxhoba emvula yaye bazakutyela iKrisimesi kwikhaya elifudumeleyo.